الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جالي خشكو برايد بسلمان هنديك ساخكرنا سنة مريا كارك جلك جرنجا إنسان وان سنة پیغمبر صلى الله عليه وسلم ويتكوهاتي نجبير كرنا في خلق كده بيرا خلقي ده بين تغا ونفوانا دا ساخ بكتن راستي كار بكرنا سنة وعمل بكرنا سنة پیغمبر صلى الله عليه وسلم ايكش وانا جراك ورب العالمين حشمه بكتن شوى رب العالمين حديثك قدسي دا ادبشتن لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بردوام عبد من دي خانزيكي من كتن اب سنة حتى وكو اس حجت كم بجا فجي دست كفتك جلك مزنة تو بدس خوبتيني وقت رب العالمين حشت بكتن هنجي تزاني دي چند تشتكي مزن دست بئتن رب العالمين حشت بكتن و پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام جلای سنت البوم اگوتی بس مخابنی وش بر کار پیکرنا ما وان سنت تنه يتكيم بوين ويتمرين وهاتنش بيركرنا في خلق كده وطالب العلم اركوانا يمزنا في دبيت سلوانا كتشوى شيخ ابن عثيمين بيشن ربن سنتش بيركرنا في خلق كده ساخ بكن وبيروانا لبين نفت أول كاك خدا حس كد دل دو سنت دي بين اويتكو هاتنش بيركرن ایکش وان سنت اوه وقت خارنه دسته دا بیتن و بکویت عردی سنت تو دست اوه خارنه و اگر گره شیط شیپه و بیتن تو جیوه بکی اوه خارنه بخوی اوه سنت پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام بشن اذا ما وقعت لقمة احدكم فليمط عنها الاذى وليأكلها اگر هاتو پارچه خارنه یا ایکش هوا کفت بلا راکتن و او گله شوت شیپه و بیتن جیوه کتن پف بکته وبلا بخوتن ولا يدعها للشيطان وبلا بو شيطاني نهيريتن چونكي مروف نزاينتن كبركات ادكيش خارنا مروفي دايا لو ماجي انسان هند نفس بلنت نبيتن يعني هر چه كفت ما چو خلاص و پا وجدن نخير سنت انسان دست پاوته متواضع بيتن و خارنا هنه بخوتن و او جلشت شيبه وجبه بكت و بخوتن او سنت والحمد لله رب العالمين مكاجي سيدة ما نبي كلام بارك الله فيك. هر واسه سنده کو دیوج بیت کلیه بهنه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی کو جکی خود کره برخو ژخ راست دست بید کرد و بهنه فعل پیغمبر بو صلی الله علیه و سلم بر هندی یا پیدویل سرمه کو امجی اوی سنته هنه جی بجی که روزانه دا بل کو سنته کو روزانه تو بینه پیشتو بد خو چند یا جان تو کسک بی همین تشتی خود وکی پیغمبری که صلی الله علیه و سلم حتی کرنه برو جکی خدا کو تشتی که روزانه تو کارتینی و تو ویجد که هنیت که برخو بله پا لیبورین به گله کیشم حتی کو حضر خوشی نکیده کو ویشولی هنیت بکی و گله کیشم زانن و اهمالیات دا کری بله پا خوزی که دوی کسی اوی که هیچ اوی سنت هنی بوی و بریاری بده تو بیجیتن هرگاه و کارزی که خود کمی دیوی که پیغمبری کمی صلی الله علیه و سلم بجدا پیگ اوی سنت هنی نیب کین و هرگاه و کار ما ویاجل که خوب کین ژخ راست دست بکین دو کاف سنت هنی اش بیر کری دي سجارة كودي صاف بيتها وبسنة هني جيون خدا جبهة والحمد لله رب العالمين.